Nous avons procédé à l'évaluation approfondie de la situation sécuritaire dans l'Est et j'ai exprimé mon soutien aux efforts diplomatiques, régionaux et internationaux visant à instaurer une paix durable et visant à rétablir la paix durable à la République démocratique du Congo, notamment le processus de Washington, le processus de Doha, ainsi aussi que les efforts de l'Union africaine à travers l'action du médiateur de l'Union africaine pour la paix en RDC, appuyé par le panel des anciens chefs d'État africains. J'ai réaffirmé mon engagement personnel dans la médiation africaine, notamment par le biais d'un mécanisme de suivi des processus en cours. Aussi, j'ai eu l'occasion de m'engager à toujours soutenir les institutions de la RDC dans ce travail important de ramener la paix. Ce travail qui demande aussi que les institutions soient stables. Ici, je conseille même tous les Congolais à rester unis. Il faut avoir confiance que vous avez un ennemi commun. Quand vous avez un ennemi commun, pour le combattre, il faut une unité. Sûrement qu'il peut y avoir des difficultés dans toutes les sociétés, on n'est pas au paradis, mais il faut surpasser tout cela. Et j'ai remercié beaucoup mon frère, le président Félix, qui a les bras ouverts envers le dialogue. Et moi, j'ai soutenu cette initiative de toujours avoir les bras ouverts à tout le peuple congolais. Et donc, je serai toujours disposé à soutenir toute initiative visant à maintenir l'unité et la cohésion dans la société, mais en insistant toujours sur la stabilité interne et l'unité entre tous les Congolais, quelles que soient les différences. Aussi, hari ibihe bimwe mu mateka y'akarere k'ibiyaga bigari biba nk'ibyanditse mu mitima y'abakurikiranira hafi politiki n'umutekano. Ni mu gihe intambara ikomeje guhindura isura mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni mu gihe Ebola yongeye guteza impungenge, ni mu gihe ibiganiro bya Washington na Doha bikomeje gushakirwa ibisubizo. Perezida w'u Burundi akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe Evariste Ndayishimiye we yari i Kinshasa mu ruzinduko rw'iminsi 2 rwakurikiranwe cyane n'akarere ndetse n'amahanga. Ariko kandi ni nyuma y'amafoto y'abakuru b'ibihugu bahoberana, inyuma y'imihango ya diplomasi n'ibiganiro byabereye muri presidansi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari ubutumwa bukomeye cyane bwatangajwe ku mutekano wa Kongo, ku ntambara ikomeje mu burasirazuba, ku kibazo cya Ebola ndetse no ku hazaza w'umubano wa Kongo n'u Burundi, nk'uko bigaragara mu itangazo rishyizwe hanze na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nyuma y'uruzinduko rwa Sebarundi. Ni muri uwo mwuka kandi hano mu gihugu cy'u Rwanda ho ingabo zarwo RDF zari mu muhango ukomeye cyane wo gusoza amahugurwa ya brigade nshya ingabo zirwanira ku butaka. Ni mu butumwa rero bwatanzwe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, burashimangira ko RDF igomba gukomeza kurangwa n'ubunyamwuga no guhora yiteguye guhangana n'ibibazo bishya by'umutekano. Ese Perezida Evariste Ndayishimiye na Perezida Tshisekedi Tshilombo bemeranyije iki mu itangazo basohoye? N'ubuhe butumwa bwatanzwe ku mutekano wa Kongo ndetse no ku ngabo z'amahanga zikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo? Kuki Ebola yongeye kuba imwe mu ngingo zikomeye cyane zaganiriweho? Kandi se n'ubuhe butumwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagejeje ku basirikare barangije amahugurwa mashya ya RDF? Ribo hasi yanditse subscribe. Iyi nkuru yacu igiye kwibanda ku ngingo ebyiri z'ingenzi. Hari ubutumwa bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu itangazo yasohoye, ndetse n'amahugurwa cyangwa se imyitozo yasojwe n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, n'ubutumwa bwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame kuri abo basirikare bashya.
Ni ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rwa Perezida Evariste Ndayishimiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'umushyitsi we bakomeje ibiganiro byimbitse byibanze noneho ku bibazo by'umutekano, iterambere ndetse n'ubufatanye bw'akarere. Nk'uko byatangajwe na Perezidansi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abakuru b'ibihugu ngo bahuye n'itsinda rishinzwe kurwanya Ebola kugira ngo basobanurirwe uko icyorezo gihagaze ndetse n'ingamba zirimo gufatwa. Perezida Ndayishimiye yashimye akazi karimo gukorwa n'abari ku rugamba rwo kurwanya Ebola, ariko kandi anasaba amahanga kudakomeza kwikanga cyangwa se guhunga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yakomeje avuga ko ibihugu bitagomba gufunga imipaka yabyo kubera Ebola, ahubwo ko bikwiriye gufatanya na Kongo kugira ngo ubufasha mpuzamahanga bukomeze kugera ku baturage bakeneye ubwo butabazi. Ni mu gihe Ebola ikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo, Perezida Tshisekedi yatangaje ko mu minsi iri imbere kazajya mu ntara ya Ituri ubwe. Ni muri urwo rugendo ngo ruzaba rugamije kureba uko icyorezo gihagaze ndetse no gukurikirana ibikorwa byo guhashya icyo cyorezo. Perezidansi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iravuga ko uruzinduko ruzafasha mu gukomeza gukurikirana ibikorwa byo gukingira abaturage ndetse no gukumira ikwirakwira ry'icyo cyorezo. Ni kubirebana n'umutekano, Perezida Tshisekedi na Perezida Ndayishimiye bongeye gushimangira ko amahoro arambye ariyo ntego nyamukuru, maze bongera gushimangira ko hakenewe kugarura amahoro arambye mu karere, gukuraho ingabo z'amahanga zivugwa ku butaka bwa Kongo, gushyira mu bikorwa imishinga y'ubufatanye bw'akarere no guteza imbere ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi. Abakuru b'ibihugu byombi banemeje ko komisiyo ihoraho y'ubufatanye hagati ya Kongo n'u Burundi kigiye kongera gukora kugira ngo isuzume kandi ishyire mu bikorwa imishinga yose ihuriweho. Perezida Tshisekedi akaba yashimye mugenzi we Ndayishimiye ku nshingano afite zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Yavuze ko kandi Kongo kizakomeza gukorana bya hafi n'u Burundi ku bibazo byose bikomeye birebana na Afurika n'akarere. Ni mu rwego rwo gukomeza ubwo bufatanye, Perezida Ndayishimiye yemeye ubutumire bwo kuzitabira inama ikomeye Kongo izategura muri Nyakanga 2026. Ni mu nama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo nama ikazibanda ku isano iri hagati y'umutekano, amahoro n'umutungo kamere ku mugabane wa Afurika. Ni mu gihe Kinshasa hari hateraniye abakuru b'ibihugu mu Rwanda ho bari mu muhango ukomeye cyane wa gisirikare. Umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF General Mubaraka Muganga yayoboye umuhango wo gusoza amahugurwa ya Brigade y'ingabo zirwanira ku butaka icyiciro cya 8. N'umuhango wabereye ku kigo cya Nasho ni mu karere ka Kirehe. Aya mahugurwa yaramaze amezi 4, yaragamije kongerera abasirikare ubushobozi bwo kuyobora, kubategura guhangana n'ibibazo bishya by'umutekano, kubongerera ubuhanga bwa gisirikare no gukomeza kubatoza indangagaciro z'ingabo z'u Rwanda RDF. Ni mu butumwa bwagejejwe ku basirikare barangije ayo mahugurwa, nyakubahwa Perezida Paul Kagame ijambo rye ryagejejwe kuri abo basirikare binyuze mu mugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Yongeye gushimira cyane RDF n'izindi nzego z'umutekano ku kazi gakomeye cyane zikomeje gukora. Yashimangiye ko amahugurwa ahoraho karimwe mu nkingi z'ingenzi zituma RDF ikomeza kuba ingabo zikora kinyamwuga. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yashimye by'umwihariko abasirikare barangije aya mahugurwa, abasaba gukoresha neza ubumenyi bwagutse babonye mu kurinda igihugu ndetse no gusohoza inshingano zabo. General Mubaraka Muganga yavuze ko aya mahugurwa adafasha gusa mu bumenyi bwa gisirikare, ahubwo kanatoza mu muryango mugari wa RDF umunyangamugayo, imyitwarire myiza, ubuyobozi ndetse no kubahiriza amahame y'ingabo z'u Rwanda RDF. Yanasabye kandi abasirikare gukomeza kurangwa n'ikinyabupfura no gukoresha neza ubumenyi bahawe mu gukomeza kurinda umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse no gukomeza kurinda abanyarwanda muri rusange. Ni mu gihe Kongo ikomeje guhangana n'ibibazo by'umutekano n'icyorezo cya Ebola, uruzinduko rwa Perezida Evariste Ndayishimiye rwatanze ubutumwa bukomeye cyane ku mubano wa Kinshasa na Bujumbura ndetse no ku ruhare rw'akarere mu gushaka amahoro. Perezida Evariste Ndayishimiye mu ruzinduko rw'iminsi 2, benshi baravuga ko usibye ibyo twabonye mu itangazamakuru n'ibyo bavuze, kashobora kuba yazinduwe n'ibindi bijyana n'ubufatanye mu bya gisirikare, intambara bamaze iminsi batsindwamo ndetse n'ibijyanye n'umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ni mu gihe kandi Perezida Tshisekedi ashimangira ko amahoro kariyo ntego nyamukuru, u Rwanda rwo rukomeje gushora imbaraga mu gutegura ingabo zarwo ndetse no gukomeza kuzongerera ubushobozi mu rwego rwo kugira ngo koko ayo mahoro ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda azahoreho, ahanini bijyanye n'uko aho hakurya bayabuze bahora iteka ryose bashyigikira abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ni ibimenyetso byerekana ko mu karere k'ibiyaga bigari k'ibibazo by'umutekano, diplomasi, ubuzima n'ubufatanye bw'igihugu cyangwa se ibihugu bitandukanye ko bikomeje kuba ku isonga ry'ibiganiro. Ni mu gihe kandi igihugu kirimo gushaka uko cyakomeza kurinda inyungu zacyo no kwitegura mu bihe biri imbere. Mukomeze mugire ibihe byiza. 5 kuri 5 turakomeza kugenda tubagerezaho ku gihe amakuru atandukanye abagezweho, nk'uko muri aka kanya tubigarutseho turebera hamwe itangazo risoza uruzinduko rwa Perezida Evariste Ndayishimiye, nubwo dutegereje uruhande rwa Sebarundi, ariko kandi tunabagezaho updates hano mu gihugu cy'u Rwanda, tukubwira uko ingabo z'u Rwanda RDF nazo zasoje amahugurwa ndetse n'ubutumwa bukomeye bwavuzwe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame binyuze mu mugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda Mubaraka Muganga, ndetse n'ubutumwa nyine General Mubaraka Muganga yagejeje kuri abo basirikare basoje imyitozo.